Putih Vijay Kumar Mantri manpan jingshai halor ka interview ya ki kam assistant professor bat lecturer haki college sorkar hakaleng kejela habai keren bikin nong thok khobor hadin kejenge kendu ya commissioner and secretary uba adalbot ulai itu uba commissioner and secretary katnat Puli Putih ulai itu uba katnat kala pensang ya iswai ke jing temu penlong interview ha ka South Tarik ubenai Agus arajar arbusan nakaliang uba adalbot ula benrap da ka baong bag jing khot tungkam ka penkenya ka Meghalaya Education Recruitment Board guidelines kabadon kam ya ka iway R.5 ratio ya ki kam ke balat ke ba klempen pau ya ka kerteng jungki ulang ba tang saupu arngut ki kerteng ki mi ha ka kam hikai ya ka subject physics ka ba ka pus ka lait ar punyo ha ka jaka ba ki dai ban khot interview ya nru punyo ngot ka jia kum juru ha ka botany but chemistry hakaba upa adalbot ula dawa bakatanat kadai benbut katkum ke MERB aku mau sepakai mau befi nama kani ke urgency mo kejinglong tongkam kerki nata daw haban mare idal de bat kawin ma sutra di bania step by step kenang ba mi sutu abang abang puan panjing sai ma diole singa kum bakalapat nakalian cuma ini tak daw man panjing sai bang sutra minta kasi meninggal ikundu ya swapnel trembi Tambi u secretary jongka education pat mentang au kendu yo Kumar Mantri Vijay Kumar Mantri the commissioner secretary to education pat ngala pan ka appointment na education minister tinggal sultan kontasi ngayo phone call na u Vijay Kumar panglawan dia kaman kendu manyo susu kecing sai nama kani kalong urgency kala kerki plat hamtam la South Tarik kelas rang ni ke exam di nginumla ya kaman pendelay menginumla bandai kai nak compromise ya ka lawai joki kun samla khamtam ki habde ke employment buat khamtam ru ke education ya lo kata kanong rim awan bar kedua iu bang sutuna khobor tasni ade melapan pau ya kita ki gejing bam sungu ya hab namar gejing violate ya kata principal guidelines jongka MERB kabing Meghalaya Education Recruitment Policy ya kaba kila violate klam pentri kam kat kum gajing thro kabala sai kedar bagi dei ban short list mo short listed of candidate kat kum ka 1:2:5 kamu 2.5 times mo ye kum lapan pau menen kum tu ba ki ja bon ki candidate ki blalong ki professionally eligible jadi dia sekarang ngolong concern buat ngasutuna minta singai kendo ba kani kalong hot technical kalong very technical